parella, se non dan lugar á confusión, a tolerancia e viver en paz. Hoxe aquí queremos recordar que os muros físicos levantaron por estes gobernos. A 25 anos da caída do muro de Berlín, esperamos que outros gobernos tomen exemplo e se derruben todos estes muros que nos separan, tanto físicos como sociais, ideológicos, religiosos.